Ме телеканалының жанлы эфирінде хаберлер. Селам алейкум, өрнеклі сәржілер. Студияда мен Лилеведжат Чалышан. Ақмешжит Венецияға чеварылды. Пайтақтымызда кейне күчлі яғмурлар яғды. Ужасно. Вообще топит город, надо что-то делать. Судақта февхуляде вазиет низамы лягу етілді. Жұмхуриятының февхуляде вазиет назарлығының қадимлері кейне сув севесі көтірілмесі ақында тенбиелелер. У нас есть забитые ливневки, у нас есть где-то смытые тротуары и так далее. Тут, работа эта, она вот сейчас постоянно эта работа проводится. Ислам Терек районын сакинлері буюк диққат или ава араретіне көзетелер. Яғмурлар бутун көйлерге төлуке ярата. Дети боятся уже дождя, потому что один дождь у них ассоциируется с потопом. Қырымда бутун Русияде олғаны кыбы девлет байрағы күні қайт етіле. Ешілдақ массивының сакинлері нақлие қамачавына ұғырадылар. Бұ вазиет чезіле ме, жоқ ме? Я вот сейчас иду пешком, потому что он меня высадил, он сказал, мы теперь ездим по расписанию. У меня дочь заканчивает работу в 8 вечера. Она должна идти пешком. Бұ ведигер меселелер ақталев қаларны яйнымызда сер етем білесіңіз. Ақмешжитте кейне күчлі яғмурлар яғды, шер соқақларыны кейне су басты. Яғанықлар сувларына ақмаға ер йоқ еді. Чсимай ағларда Ақмешжит сакенлері машиналар ярысына же сувда кетенлері ақта видеоларыны ерлештірділер. Ақмешжит соқақлары Венецияны андыра еділер. Адамлар тізлеріне же сувда юрмеге межбур еділер. Олар ризна чизмалар киселер біле бұ яғмурдан құртармайды. Муниципаль унитар муэссеселер в Ақмешжитнің оператив қызметлері бар күшінен чалышалар. Шер мемуриеті Ақмешжит сакенлеріне мураджат етем. Егер мескен коммуналь ходжалығы сасында қазы вазиетлер олса, екене невбет диспетчер қызметі 1563 номерға телефон ачыңыз. Ну мы вот ехали, попали под сильным вначале, но вроде уехали, что там все смыло в судаке, все дела, но там вроде ничего страшного, нормально добрались. После жарких дней мне нравится, что дождь. Ужасно. Вообще топит город, надо что-то делать. Надо какие-то канализации, не знаю даже. Вообще мало было дождей. Мало, очень засуха сильно большая. Воды не хватает катастрофически. Судақта февхуляде вазиет низамы лягу етілді. Ярамай ава қыбетлері йоқ етілігі девам ете. Сул басқан евлеріде сув чықарылығы бойынша ішлер екінленгеніне бақмадан, Қырым құртарыжылары мұқтач сакенлерге ярдым етмеге девам етелер. Евлеріні бақып ярамай ава себебінден зарар көрген евлер бойынша актылар тізіле. У нас есть забитые ливневки, у нас есть где-то смытые тротуары и так далее. Тут, работа эта, она вот сейчас постоянно эта работа проводится. Хатырлатамыз, чамырлу сувның күчлі ақымы августның 18-19 күнлері суық сала судак трассасыны ювып кетті. Нетижеде онларжы машиналар зарар көрді. Бұндан ғары сағанақ себебінден дамарталарыны вемескен евлеріні су басты. Жұмхуриятының февкуледе вазиет назарлығының қадимлері кейне сув севесі көтірілмесі ақында тен биелейлер. Құртарыжылар өзен янларында бұлынған вақыт қавсызлық қайделеріні риайет етмеге жағыралар. Ислам Терек районын сакенлері буюк диққат или ава араретіні көзетелер. Яғмурлар бұттун көйлерге су басымы төлікесіні ташы. 3 күн евелсін евбетікі сел аз қалды қашқа чоқыра көйіні ювып кетмеді. Тәфсилатлар біздің левхамызда. Сараи, все, вот корова, да, по горло, все это было, в воде было. Это окно вот так, половина вот так в воде, под полом все вода. Бу сакинлернен евлері әнді үшінші кере сув баса. Бу сене күчлі яғмур ақырларыны ювду машиналарыны авдарды, айвалары әлі қолдылар. Бостанларда оскен себзелер зиян олды. Джелиловлар айлесінің әві әнзияде зарар көрді. Дети боятся уже дождя, потому что один дождь у них ассоциируется с потопом. Уже плачут, когда идет дождь.
Я не знаю, что делать. Яғмурдан сон келген сел Қашқа чоқрақ көйінде әдей вақиадыр. Дрина шағырындан келген сувға ақмаға ер жоқ. О 40 ел әвелсі құрылған еді. Районда не сув кечірген борулар, не де дамбалар бар. Сонки авалар ақыбетлерінен сәкінлер ойс күчлерінен көрішелер. Ойс параларыны техникаға төлеп, обаларыны жештіралар. Шикаетлерге бір кімсе құлаға асмайды ерлі сәкінлер. Олардың речесына бұл сефер атта құрыжылар келмеділер. 2 депутата у нас в деревне, ни один не работает. Вот, обращались, конечно. Одному некогда, другой в Симферополе уезжает. Ерлі әкемиет әнді чоқтан бұл мәселені чезмеге вады еті. Біздің телевизион тақымымыз сәкінлерінен қолышқан вақыт трактор келді. Ама оның іші чоққа бармады. Нет, ну просто почему так рано ехали? Если завтра техника будет свободна, то начнут прямо завтра. Если вдруг что-то занято или что, значит, в ближайший день-два они начнут, но я думаю, в течение недели они сделают. Сәкинлер вада етілген дренаж тамирыны беклейлер, весақынып ава араретіні көзетелер. Атта әте яғмур яғмасы күчлі сел себебі ола біле. Арзы Хасьянова, София Шукурова, Рамазан Аливапов, Миллет үшін. Русия президентінің авалесі бойынша Қырым Жұмхуриет башы Сергей Аксенов чағына етмегенлер üçün Жұмхури Ичтимаи реабилитрлев мерkezini зерет етті. Анда о одаларны МД спорт мейданчық абаданлаштырувыны бақып чықты. Жұмхуриет башы қайт етті ки меркез инкишафының меселеріні комплекс шекелінде чезмей керек. Бұл себептен Сергей Аксенов Қырым Жұмхуриетінің тасыл, өлім ве яшлар назырлығыне ве спорт назырлығыне тедбір планының тізмек ве нәтижелер ақында білдірмекна авали етті. Нәтижелер ақында ве мерkezінің инкишафы ақта Сергей Аксенов Владимир Путинге хабер етежек. Вы в течение дня сегодня, то есть как бы определяетесь прямо вот исходя из площади территории, там, что можно сделать вот сюда, какую комплекцию, комплектность по спортплощадке обеспечить, и все, и с нас будет выполнение поручения президента. В том числе президент мне поручил проработать вопрос, там готовые президентские гранты выделить. В общем, ресурс есть, поэтому вот самое необходимое прямо прикиньте, и завтра до конца дня все предложения мне на стол. Хорошо. Договорились? Спасибо большое. Да, ну, здесь кроме того, то есть как бы, чтобы системно все это привести в порядок. Ну, конечно, тоже да, надо убрать с территории, расшириться. Қырымда бұтын Русияде олғаны кібі девлет байрағы күні қайт әтілі. Ақмежжит сәкенлері бұл байрамда әнді 4 жекере иштирак әтелер. Мерасым кечірілген ерден мұхбиріміз София Шукурова. Девам ете. Бөлек көлемлі Русия байрағыны тек хушлар учхан өксікліктен көрмек мүмкін. 50 метрлік трикаларны Ақярда февқоледе вазиет назирлігінің хадемлері açтылар. Девлет байрақ күні мұнда флешмоб иле башланды. Хараман шерінің тарихи мейданда онларча хуртарыджылар топланды. Ахмеджитте Девлет шурасының бинасы янында әнді ананеви олып қалған митинг. Байрамда Қырымның бірінші шақыслары, мебуслар, спортчылар ве фаал инсанлар. Девлет байрағының көтерілуі мәрәсімнің ән мұйым дақаларыдыр. Devlet şurası ogünde meydan bütünley bayrak tüslerinde, yüzlerce insanlar ellerinde küçük bayrakçıklarının mında keldiler. Флаг России сегодня это некое такое вот знамя победы, знамя патриотизма для каждого из нас. Здесь, безусловно, только патриотические настроения. Я не знаю, как будто мы вернулись в 2014 год, как будто опять-таки Крымская весна, большое количество российских флагов, большое количество улыбок, эмоций от людей. Пошли случайно погулять. Настроение на весь день. Сейчас осталось еще найти флажок, и все будет хорошо. Поздравляем вас с праздником. И всех крымчан поздравляю. И флаг это единение всех народов нашего полуострова. Rusya bayrağının 300'den ziyade yıllık tarihi var. Kırım'da bu bayramını her vakit yaxşı karşıla edilir. Rusya ve Kırım bayraklarının tüsleri birdir. Bu muhabbetlik, sadıklık ve cesaret timsalidir. Крымчане доказали свою любовь к государственным символам, любовь к своей стране. Праздник, наверное, является тоже одним из основных нашей жизни. Под нашим единым триколором, под нашим единым национальным символом собрались все этносы России в единую, несокрушимую и неделимую российскую нацию. Bu vaxa yaş Kırımlılarının akılında kalır. Bugün Cumhuriyet başı 10 Rusya гражданы паспортлар ile takdirledi. Я очень рада, что именно в этот день мне вручили паспорт. Именно 22 августа, в день государственного флага Российской Федерации.
Я еще долгое время не забуду этот день. Тантаналы митинг Юрушлер Ахшам Ахмеджитнин merkezinde yaşlar flashmob geçirmege planlaştıralar. Bundan da gayrı Yarımada'da Rusya'nın en büyük bayrağı açılacak. Тренёва İsraat Bahçesi'nde ise Три цвета России adlı konser programması geçirilecek. Sefiye Şukurova, Edem İsmailov, Millet için. Kırımlılar mekteplerde para talap etilgeni ақта acilep bağa şikayet ete bileler. Bu ақта Rusya Federasyası Cemiyet Palatasının matbuat hizmeti haber etті. Böyle karar kudlevi malumat vastalarında darqatılgan haber ile bağlı. Ona binayen tabellerinin ana babaları öz paralarına mektep için çeşit şeylerini satın almağa mecburlar. Acilep bağının teşebbüsçisi Rusya Federasyası Cemiyet Palatası reisinin birinci muavini Lyudmila Dudova haber etti ki, episi müracaatlar bakılacak ve gerekli idarelge doğurtulacak. Acilep bağa müracaat etmek için telefon numarası 8 737 77 66. Kırım'dan Kırım Müslümanlarının nevbeteki grupası acılıqa yol aldı. Bu endi 4. grupa o 42 insandan ibaret. Akmezcitten acılar mineralny vody ava limanınaca uçacaklar. Andan olar Dubayga son ise onaytlı avtobuslarla Mekke'ge barıp yetecekler. Kırım'dan 33 insan acılıqa avgustun 23 günü yol alacaklar. Geçenleri Yarımadamızdan Müslümanlarının mukaddes yerlerine 116 insan ile en büyük grupa ketті. Grupalar ile Kırım muftiyat hadimleri bulunacaklar. Bu yılı Kırım'dan umumen 370 Müslüman acılıqa ketecek. İnternette Tünev'in dehşetli yol nakliye kazasının videosu peyda oldu. Kaza keçenleri yüz berdi. Hatırlatamız, Ford arabası karşı yolga çıkıp VAZ maşinasına uğruldu. Yerleştirilgen video kazanın sebepleri ақта GIBDD hadimlerinin fikirlerini tasdik etti. Neticede VAZ arabasında bulungan kadın elak oldu. Onun ömür arkadaşı ve balası hastahanege yetkizildiler. Ford'un aydavcısı zarar görmedi. Ахмезжет yanında çakıl ile yüklü maşinası avdarıldı. Fura Kefe trasasında keteydi. Aveskar videoda görünüyor ki maşinanın aydavcısı onu idare etip olamadı ve yol çetine çıkıp avdarıldı. Lakin kaza şartları haber ettiler ki yol nakliye kazası yüz bergen yerde yol işçileri bulunaydılar. Onlardan birisi çapıp yolunu geçkeni kazanın sebebi oldu. GIBDD hizmeti tarafından resmi tefsir da yok. Lakin aydavcı sağ kalğanı belli. Yeşil Dağ massivinin sakinleri nakliye kamachavına uğradılar. Marşrut avtobuslar sonkı toxtaf yerine barıp yetmeyler. Reyslerinin grafikini ise binlerce insanlar beğenmeyler. Açıvlı sakinler ile muhbirimiz Ayşe Шулакова görüştü. Расписание повесили 6 часов, 6:42, 7:03, нас устраивает. 7:03 для школьников это рано, 7:46 для школьников и для остальных это поздно. И здесь разрыв идет в 7 часов. Yanı cedveliyle tablo sakinlerini şaşırttı. Yeşil Dağ massivinin sakinleri çorlanalar. Resmi grafik boyunca endi şehirge ya da sabah erte ya da öğleden son ketmek mümkün. Bu rayon sivilizatsiyadan kesilgen gibi olup kaldı. Я просто в шоке. Я вот сейчас иду пешком, потому что он меня высадил, он что сказал, мы теперь ездим по расписанию. У меня дочь заканчивает работу в 8 вечера. Она должна идти пешком. 91 маршрутка районны шернен bağlagan екене бағдар. Lakin o da sıxalda sonki duraqqa barıp yetmey. Yerli sakinler em sıcaqta, em sovuqta 2 kilometrге yakın mesafeni jayap yürüyeler. Вот в этом году весной, когда дожди были, холодно было, 5 раз приходит ребенок весь мокрый, и портфель, и все, до трусов мокрый, и заболел, простыл. И плачет, меня, говорит, там высаживает, говорит, я тебя одного туда не повезу. Это что такое? İnsanlar eminler, taşıyıcılar kasabaga katnamaga istemegenlerinin sebebi yollar kergin alda bulunganı ile bağlı. 2 yıl evvelsi tamam şu sebepten GIBDD idaresi 80. маршрутканы лягу etti. Ломается машина. Пусть дорогу сначала делают, остановку делают. Лесополоса просит остановку, люди падают. Пусть это сначала делают. Nakliye katnavının cedveli Ahmezjit rayon memuriyeti ile tasdiqlandı. Memurlar yanı tablonu yerli sakinler ile uygulaşmağa vade ettiler. К концу недели мы еще раз с жителями будем собираться с участием перевозчика и рассматривать
возможность корректировки данного расписания. Уже на следующей неделе доведем до жителей согласованную позицию для того, чтобы они могли понимать четко, когда и в какое время будут автобус на конечной остановке. Мемурлар айтқанына көре, айдавчылар yolcularını сонки duraqqa yetkizmek kerekler. Lakin bunu olar nezaret etip olamailar. Sakinler korqalar. Yollarını tamir etmegence bu mesele açık kalacak. Ayşe Şılakova, Akim Bekirov, Ivan Yevdokimov, Millet için. Kırım күрешчелері Краснодарда gençler турнирінде 4 медаль қазандылар. Kırımның 20 takımı gençler arasında Yunan-Roma күреші boyunca açık civar yarışlarında muvaffaqiyet ile çıkışta bulundu. Bizim eriflerimiz 4 medal elde ettiler. Olarının birisi altın. 69 kilogaje çeki kategoriyada Kurman rayonun Petrovka köyünden Roman Yutin özünü kostırdı. Onun koydaşı İsa Ablametov kumuş medal kazandı. Takımımızga 2 tunç medalini Ramazan Umirov ve Fikret Settarov getirdiler. Olar ikisinde Bahçesaray rayonun Albat köyünden umumen turnirde 200'den ziyade sportçı iştirak etti. Kırımның 20 takımını 8 kureşçi takdim ettiler. Soğuk atmosfer frontu endi bugün gece Kırımны terk etecek. Çarşamba gününden avgustun 23'ten hava kuru olacak. Ama sıcak yarımadağa tek gelecek hafta kaytacak. Bu hafta Kırım Gidrometeo merkezinde haber ettiler. Sentyabrının başı da sıcak olacak. Yağanaklar akta malumatını ise sinoptikler bermeler. Mühim vakalar ya da problemli vaziyetler hakkında koşma 736 52 79 97 95 numaraga telefon açıp ayta bilesiniz. Eğer de haberlerinin canlı çıkışına kaçırsanız, onlarını Facebook, Vkontakte ve Odnoklassniki ijtimoiy ağlardan baka bilesiniz. Bu noktada yayınımız sonuna yetti. Evlerinizde daima uygunluk ve sevgi muhiti hüküm sürsün. Bizle olunuz.